Reka tubasuhuze mwese abakunzi ba Rwanda Burundi TV. Uyu munsi twongeye kubatumira Kofi nk'ibisanzwe. Kofi umeze neza? Yandi fiti ndaho meze neza nta kibazo, twese kuri Rwanda Burundi twizeye ko turi amahoro. Reka dusuhuze abantu twari duherukanye n'abandi bantu bose bakunda ibiganiro byacu. Yego. Yaba bari mu ntara y'u Rwanda, mu ntara y'u Burundi, n'abari muri Nord na Sud Kivu, abo turabasuje n'abandi bose aho baherereye hano ku isi cyane. Reka turebe gato muri Kongo kuko twabonye muri no minsi hasa hari actualité ziri géopolitique. Tumaze iminsi tuhanyura tukahita tugenda, ariko umunsi turi bwibande cyane kuri Kongo. White House yatangaje ko yaganiriye na leta ya Kongo ndetse n'ikindi gihugu bituranye hano mu karere kugira ngo bashyireho ceasefire cyangwa agahenge k'amasaha 72 kugira ngo ingabo za yase zibashe kubona ko ziva aho mu birindiro byazo ndetse n'ibindi bikorwa bya humanitarian. Ako kahenge kaba karubahirijwe cyangwa? Ya karubahirijwe, nta masasa ari ubu ngubu nyine muri ayo masaha. Ariko FARDC amakuru mfite no kuri mirisuganya ishyira ibitwaro muri position igira gute, ndetse na M23 n'ibyo byose nayo iri kwitunganya kugira ngo ayo masaha azarangire urugamba rukomeza, kuko nanone uramutse uryamye ushobora kugira ngo umugenzi wawe nta kintu ari gukora, amasaha yarangira akaba kuguye gituma. So rero nubwo batari kurasana ariko buri umwe ariteguye kugira ngo atwereke igituma atemera amasezerano, kuko buri umwe afite ikintu yishingikirije kugira ngo amasezerano ya Rwanda apfe n'amasezerano ya Nairobi apfe. Buri umwe hari ibyo yashingiyeho kugira ngo ibyo bintu byubahirizwe. Rero dukeneye ko babitwereka. Kubera iki hakenewe White House? Twe ntago tuzi kugira kuba twagani abantu bo ntago bari kwiganirize batakeneye White House. Kuba White House ariyo yasabye ko ayo masaha yubahirizwa se. Erega burya nubwo abazungu rimwe na rimwe tubanenga ko aribo bica Afurika, ndagira ngo mbabwire ko muri kano karere hatabayeho abo twita observers cyangwa se abareberera. Donc nkaburi abazungu bavuze ati bari abantu bo muri karere mu bareke bajye barwana bazike muri bibazo byabo. Buriya tiribi imwe yamarindi. Hatabayeho abantu barebera ibyo bintu. Muri kano karere tiribi imwe yamarindi. So noneho kumbaza ko Amerika yo yaje muri ibyo bintu, ni ukuvuga ngo intambara iri muri Kongo ni reflexion y'intambara iri muri Ukraine n'izindi ntambara nka zira za Israel n'iki byo. Donc ibintu byose Amerika iri gukoresha kugira ngo igaruke twita renouveau mondial. Rero iriya ya Kongo ni reflexion iri muri Ukraine, abanyamerika no bari kuyimanipira ni yabo. Niyo mpamvu Amerika ari igena nimba bihagarara cyangwa se bikomeza. Wigeze kutubwira ko Amerika idashaka intambara muri kano karere. Mu byo igaragaza, ubwa mbere igeze vuga ngo ibihugu byombi bikore ingabo zabo ku mipaka. Ubu noneho yongera ko kandi Amerika bigaragara ihora ishaka ko haba bikemuka mu nzira y'ibiganiro. Ntago bishimangira ibyo bavuze ko Amerika idashaka intambara muri kano karere. Ndagira ngo ngire ko changement zigomba kuba muri kano karere ni kuri Kongo gusa. Nuko amabuye cyo twita minerals zibwa muri black network, yandi twise red network, ibirombe byo byiyongera. Kwiyongera uvuga ngo bya bidishine yokipa mu byo twita green network, donc bigurwa bigabanuke haveho bimwe bijye muri red network. Amerika ibasha kwiba. Changement urumva ziri kuri Kongo gusa. Ariko na Amerika ubwo bifite bw'intambara y'akarere kose nuko itabasha kongera gushyiraho Museveni nko yamusizeho 8-6. Urabona nka za nkubiri zabaye 8-6 abantu twari dusinzire duhumye. Rimwe zina kuva 8-6 kugeza muri 190 muri za 2 bavaho ibintu. Bari abantu twari dusinziriye, Amerika ikagishyiraho abantu from nowhere. Soko dushawenda nk'abantu batabizi zira ntambara kubundi kuva muri za 80 na kangahe kwiza muri za 2000 no kwaba mu mbuto. Iriya yari intambara ya Amerika kugira ngo ishyireho aba agent muri kano karere. Murakoze cyane. Noneho rero Amerika iravuga ati byongeye bikaduruvanza. Abagande barakangutse ntago twakongera gushyira umuntu nka Museveni from nowhere.
noneho Kongo nayo irakangutse, Chine yahita iyifata yose noneho, kuko hari n'umuperezida wifuza ibyo bintu. Bagakora parametre akabona mu bihugu urubyiruko rurakangutse, ntago bakongera gushyiramo abantu from nowhere. Amerika rero avuga ati no, akare kose birekeraho abarimo baba barimo, ariko kuri Kongo ibirombe byibwa byiyongera, niyo mpamvu ubona hari intambara. Nuko nguko Amerika ibishushanya. Kuba Amerika itashaka intambara muri kano karere ntago yaba ari ugutinya Putin cyane ko yatangiye ubona ko leta ya Kongo yatangiye gukorana na Putin, ntago ari uko Amerika ifite ubwoba ko itabasha gusupport ibyo bintu, ahubwo Putin ashobora guhita yinjira mu karere kagafata. Ndakubwiye ngo umuntu witwa Putin, umuntu witwa Xi Jinping, perezida wa Iran, donko abantu bose ubona bari kushaka kujya muri centre géopolitique. Amerika ishoje intambara muri kano kare, nabo barabyifuza ubundi ko ab'intambara kugira ngo nabo babashe kongera kugira ibintu basikiriza muri no region. Rero Amerika iravuga ati nakongera gushyiraho mu perezida gute Chine ikanuye, Putin akanuye, ibintu abantu bose bakanuye. Rero ikavuga ati nibiye bituje, cyakora kuri Kongo nkore shanjoma, noneho abo agenti bandi bo nubundi nabo barimo baragenda, ariko Amerika izabasimbuza ukwayo hatabaye intambara. Yo ifite mekanizme z'ukuntu izabasimbuza. Donc izacurwaho Chine, curwaho Putin, bashiduka Amerika yasize abandi bantu hatiriwe haba intambara. Ntabwo ngiye ko nabano bariho ngo bari sekirize bazahoraho. No ikorosi nirangira Amerika izashyiramo abandi, ariko izahara ukuntu izabikora bitanyuze mu buryo bw'intambara. Noneho rero abo bantu nabo barabizi ko bashaka kugenda. Imbarutso y'ibyo bintu rero ni Kisekedi natumbagira akabasha kuyobora Kongo neza. Kisekedi afite ubushobozi bwo kwaruma opposition z'abo bantu. Nicyo kibazo buriya kiri muri bino bintu. Kisekedi rero nabo bari gukora ku buryo apyinagara ntagire ubwo bushobozi. Nese ko tubona muri no ntambara ko Kisekedi avuga ko batigeze Amerika yanze guhereza Museveni ibihano. Kubera iki tubona ko kuki Amerika yanze kwinjira muri ibyo bintu, ahubwo isa ijyamo nk'umediator, itaza nk'umunyine nk'umupolisi nk'uko bisanzwe. None se reba no muri Israeli n'intambara ya Gaza na Israeli, Amerika ubyitwa ko ari mediator. Oya, ariko hari aho yareruye. Amerika ivuga ko ishyigikiye Israeli kwikomeza kurwana. Ndetse ni nacyo gihugu cyonyine ku isi cyera ko gishyigikiye ibyo bintu. Aha. None urambaza uti kuki muri kano kare yiterura ikaza nk'umediator. Donc barimo barajijisha. Mbega biragaragara ko intambara ari yabo. Iyo intambara ni Amerika. Nta muntu biragaragara kuri no si Amerika wenyine. Ariko urabona ko iri kwinjiramo nk'umediator ndetse igashaka gukumira ibyo bintu. Ubundi Amerika ntago ishaka kwereka Kisekedi ko ntago ushaka kugira Kisekedi nk'umwanzi nanone. Ahubwo Amerika yiri muri test zo kureba nimba Kisekedi ese ibintu ya propoje byacamo cyangwa tubikinagaze. None Amerika yo ifite abantu yabishinze. Yo rero ntago yerekana ko iri kumwe n'abo bantu, kuko Amerika nubwo y'ibirombe ntago bishaka kubivuga. Ahubwo babandi yabishinze bo reka babigema, ariko yo yijijishe ize mu buryo bwa mediator, igi nababwira ngo mushyire intwaro hasi nabafatire sanction. Ariko iyo iri kubona ko abikoresha bari gutsindwa, ubona imirasatira wo bita Kisekedi. Rero niyo mpamvu Amerika itabishaka kwerekana ko ari Museveni, kugira Museveni atsindwa yo mutazabona isi iva muri ibyo bintu, izabera bivuye mu kera. Sinzi mbona scenario Kisekedi atsinzwe. Kisekedi aramutse atsinzwe bivuze ngo Amerika Museveni yabatsinze. Amerika nubundi yabitsinze intambara ariko mutarabonye irwana. None yikora ku buryo Eda nibatsinda cyangwa nidutsindwa ntajye muzamenya ko ndi muri ibyo bintu. Donc ubiri gusa nko yatinga ko uruhande ruzatsinda ni rwizafata. Ubu ngubu yamaze kubona ko Museveni atatsindiriya ntambara yo muri Kongo. Rero Amerika yo yaramaje kujisha kera ku buryo Kisekedi naba ari gutsinda izamujyaho mukagira ngo siyo nyiri intambara. None na Kisekedi aramutse atsinzwe Museveni atsinze. Abatsinzi ni favor ya Amerika kandi nabwo mutarabonye Amerika imushyigikira. Abazungu niko bajijisha. Kuri ubu rero ubu ngubu Amerika iri kumwe na Kisekedi kuko byabonye ko ibintu ngo bya balkanization, ibintu ngo
Tshisekedi akomeye ku kintu bita amabuye, Amerika ntabwo ishaka kumutakaza, bivuze ngo nayo ntibuze amafaranga yo kugura amabuye, nuko ikora test zo kwa rimba yayatwarira ubuntu. Cyane ko Tshisekedi yavuze ko na santimetero y'ubutaka bwa Kongo nayo kuyitwara ari ikibazo nta muntu uzigira barikaniza ko. Ese wowe ku giti cyawe akano karere ubona gakeneye intambara kubera iki hatabaho inzira y'ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke? Njyewe ndi mu bantu bakeneye intambara y'akarere kose, no kuvuga ngo kuko aka karere kino gikoroni cyo muri Este ya Afrika kirimo ibibazo bya politike bitajya bikemuka. Intambara ibaho kubera ko hari ibibazo politike byananiwe kubonerwa umuti w'ibiganiro. Icyo gihe nibwo abantu buburi intwaro cyangwa ibiki byose bagakora intambara kugira ngo ibibazo bike. Cyavuga ko uwo wavuze ngo ushaka mo rategura intambara yavuze ukuri. Njyewe uriya muntu ndamushyigikiye, kuko intambara ibibazo byanze kubonerwa umuti ku meza y'ibiganiro ni intambara ibikemura. Nonoro akarere mvuga ndakagusobanurira: Sudani ya ruguru, Sudani y'epfo, Djibouti, Kenya, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Uganda, Congo, Uburundi, Tanzania. Ngewe nkeneye intambara ifata ko karere kose, kubera ko hari ibibazo. Ntago yaba ari intambara ya Afrika, yaba ari intambara ya Afrika yihuza iki gikoroni cya Est. Nkeneye impinduka donc muri ako karere. Noneho aka karere nukareba karimo abaperezida bo bazi ko bakiyoboye abantu binani n'umunani, binani na karindwi, abantu batari bazi icyo twita uburenganzira. Ntago bashaka kugendana n'ibihe bigezweho. Nkungu urebye Sudani ya ruguru ikeneye leta iri strong. Kuva Bashir yavo hari nta leta ihari. Hari y'agatsiko ko kiba gusa k'abasirikare n'ibiki byose batazi icyo twita etanasi. Sudani y'epfo, think tank y'abanyasudani y'epfo bakeneye kugira igihugu kiri independent kiteberwa na Museveni. Kuko impamvu ubona Salva Kiir ahora sinzira ariko ukabona Museveni aracyamusapotinga n'ukubera iki? Nuko Salva Kiir y'umuteretseho ni Museveni ubuyobora. Museveni avuga ati abanyasudani y'epfo bakuyeho Salva Kiir bahita bigenga. So Sudani y'epfo nabo bakeneye intambara ifata ko kare kose kuko baboneraho gusobanura ibintu hariya. Tugiye muri Djibouti, harimo perezida uzi ko igihugu ari umurage we. Amaze imyaka yagiye niba ari 19 na kangahe ntajya avaho. Amaze imyaka 20 nta ku butegetsi. Ukibaza nimba uwo muntu ari ugira ubwenge wenyine bwo kwiyobora. Urumva abanya Djibouti bakeneye demokarasi. Tugiye muri Kenya, burya Kenya nayo politike yabo nuko abongereza bayicungira hafi, ariko akavuyo kaboneka hagati y'abakaranjini n'abakikuyu burya ntago wagakira muri kano karere. Nubwo batavuga, nubwo abongereza bapfukiranye, ariko bakeneye gusobanura ikibazo kiri hagati y'abakikuyu n'abakaranjini mu bijyanye n'imyanya ya leta. Dongo ni ikibyimba kizaturika mu minsi runaka. Tugiye muri Eritrea. Eritrea harimo perezida nawe uzi ko igihugu ari umurage wa se uriya bita ngo ni Isaias Afwerki. Muri Eritrea hari ibibazo biharutse baraba. Ndakubwiye ko nimba umuntu uzi neza ko yavuze ko nta matora agomba kuba hariya, nta n'imirongo y'abaturage haba. Ni perezida ariko ngo ubundi iyo mirongo uretse kumara bije ya leta. Gukora imirongo uzi neza umuntu uzaba perezida birasa kumara bije ya leta ahubwo abire. Ariko se mumuza gahinduka hari ikibazo. Ntabwo ako hari ibihugu byicano adahinduka. None se ko muri Amerika bahinduka nta matora abaye no muri Amerika yego ariko barahinduka ukabona abantu. Turi hano muri Afrika. Urashaka kwereka ko ntabwo umuntu nubwo nta matora abaho ntabwo umuntu afite uburenganzira bwo kwifata akavuga ngo ninjye uzayobora ngeye. Museveni amaze imyaka ingahe? Uretse kumara bije ya leta muri Eritrea ahubwo bakaba babireka gutyo. Aho kujya bamara bije ya leta akagumaho n'ubundi bizwe. No ntagumeho ahubwo haza undi. Ahubwo ni gute umuntu imwe yifata akavuga ngo ninjye uyobora iki gihugu ngeye. Ahantu hari abaturage bizara, hari abantu bakora muri za kaminuza nabo bashoboye kuyobora. Haza undi. Eritrea ikeneye impinduka. Tugiye muri Ethiopia. Ethiopia kugira ngo ikibazo cyagikemuke nuko yababarikaniza. Biriya bintu ngo bya Tigray ngo muhara bakabaha amareta bakigenga naho bizahora biteza akavuyo. Amerika izahora iteza akavuyo Ethiopia kugira ngo bya Tigray na muhara n'ibiki. Nabyo bigomba gusobanura. Somalia si igihugu kikeneye kuba etanasi. Ni igihugu kikeneye guhoramo akavuyo.
gikeneye intambara y'akarere kose kugira ngo nawe wenda yaba Putin yaba Chine binjire mu karere bagire ibintu basekiriza muri ako karere. Tugiye Bugande wambwiraga, Abagande bazaguma kuyoborwa n'umuntu umwe paka, kuki batamufurapa kugira ngo bishyireho umuyobozi uzajya umara imyaka 10 akava mu nzira akazi innovation. Tugiye muri Kongo, Kongo ikeneye intambara yo gusobanuka. Donc Kongo ubwayo interne nta kibazo gihari, ahubwo Kongo ikeneye intambara yo kugira ngo ipyinagaze abayitesha umutwe bandi mu karere. Hase kubera iki bundi Kongo idakeneye balkanisation kugira ngo abarwandafone n'abanyamurenge n'abatutsi bahariya bigenga, ubundi kuki Kongo idakeneye balkanisation? Ndagira nkubwire ko bari abantu batagize umuntu bajya mu matwi wundi bagana na Kongo ibibazo bigakemuka. Ikibazo kivuka iyo yagize umuntu kwitwaza aza gutesha umutwe Kongo, si ngombwa balkanisation. Uburundi bukeneye intambara y'akarere kugira ngo nabwo bupyinagaza abantu bahora badashaka ko CNDD itegeka igihugu, bahora bumva ko Burundi butagomba kwigenga. Bakeneye intambara yo gupyinagaza abo bantu. Ubundi nuvuga ngo hari ibihugu bizajya Uburundi burwanira Sylvie. Niyo mpamvu Uburundi buvuga buti hariya muri Kongo hari ibisahiranda bibiri biri kurwana. Burya nubwo utaburi muri iyo ntambara ariko ushobora gukarikira ukavuga ati uriya muntu A natsinda B, uwe azajya yegwa sahura ariko agumana umutungo we, ariko B natsinda A azajya sahura umutungo waho n'uwanjye azawatake. Urumva muri abo bantu nawe ujya gushyigikira A. Ariko mu Burundi hakeneye intambara y'iko ntago baheruka kubona ibitero. Nyine oya Uburundi intambara ndi kuvuga bukeneye ntago ari interne, bukeneye intambara y'akarere kugira ngo nabwo bukore future yabo, kuko hari abantu babiri bashobora kurwana ukabona ko umwe natsinda azaguma akontora ibye gusa ntakugereho, wabona undi natsinda azakontora ibyo bintu nawe ibyawe akabyataka. Urumva ujya gutangira ibyo bintu ugashyigikira wa wundi uzatsinda akagumaho. Burya Abarundi nibyo bakora. Rero Uburundi bukeneye intambara yo kugwisha hasi wa muntu ubushaka kuzabatesha umutwe muri future. Tanzania nayo ikeneye intambara yo kugwisha hasi abantu batesha umutwe mu karere. Urumva rero hari ibihugu bikeneye intambara yo guharanira Sylvie, n'ibindi bihugu bikeneye intambara yo gukora amademokarasi interne. Nuko nguko. So izo ntambara zose ukuzisobanuye bisa nkaho zishingiye kuri Kongo ni igihugu gituranye. Bisa nkaho bishingiye kuri Kongo na Museveni. Ubundi yaba Tshisekedi ya Museveni bafite imbaraga ki ku buryo wumva ko intambara yabo irasekiriza hafi kano karere kose? Nuko Museveni ubundi misiyo yari afite ntago yagomba kurangirira kubohora Uganda gusa. Museveni agomba kubohora aka karere kose mubwiye ubundi. Ibintu bihugu byose mubwiye Museveni agomba kubibohora. Niyo mpamvu rero Museveni niba uzavuga Museveni we nukumva donc uzajya umva Museveni utesha umutwe regio yose. Ntago yobora Ubugande gusa. Amerika imuzana ku butegetsi 86 nawe ubwo yarabyivugiye mu gitabo yanditse. Yaravuze ati akarere guhera Sudani, Sud Sudan, Djibouti, Kenya, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Congo, Burundi, Tanzania bigomba kuba igihugu kimwe. Yarabyivugiye Museveni. Urumva si yarafite intego nziza. Noneho rero iyo umbwira ngo ni intego nziza, wowe reba finalite y'ibyo bintu, ninde uzongera gutegeka aho hantu? Ninde reba ku Sud Sudan imeze, niko ibihugu byose byari kuba bimeze. Bitagira umuyobozi. Iyo coalition niyo ntago ari coalition. None impamvu nari mbikubwiye nuko icyo twita demokarasi, icyo twita espace politique, human right, ubukene mu rubyiruko, freedom mu baturage ntayo, donc ku karere gakeneye intambara ubundi urebye yo gusobanura ibintu. Nituguma twicaye gutya bizaguma gutyo bidasobanuka. Bivuze ngo Museveni ari strategy cyane ku buryo aguye akarere gashobora gusobanuka. Ubundi abantu nimba bashaka amahoro mu karere ni barwanya umuntu yitwa Museveni, kuko yerega sinkubwiye ko yabyivugiye ko bigomba kuba igihugu kimwe. Neza ubwo muntu nimutamurwanya ngo mugire ibihugu bifite souveraineté, urumva bizagenda bite? Nuko uri ngoma yahise avuga ko bitareba M23.
kuko ibyo bireba abavuzwe muri iriya tangazo, bireba leta zombi zavuzwe muri iriya tangazo. Ese kandi koko ririya tangazo nta hantu hagaragara M23? ntaho rwose, ntaho nabonye. Ese ibyo niba bitareba M23, so bireba nde ko M23 ari iri kuri tere iri ku Rwanda? Ngoma yavuze ko iyo bibuza kuba nyine bireba izira ceasefire, nubwo bitareba M23, ariko yavuze ko bahise bakurikiza iriya ceasefire. Ibyo nibyo bisobanuye iki? Ubundi ndagira ngo ko Biden nta nubwo azi umuntu yitwa ngo Bisimwa ninde cyangwa Makenga, ntabazi. Ni ukuvuga ngo Biden we areba, donc arabizi ko umutwe uhari, ariko we areba aho umutwe ufite base arrière, akareba nabo yashinze iyo ntambara. Noneho rero bariya ba Ngoma bicyo bashinzwe no gufesinga sanction, kuko Biden nimba afite umu agent, uwo mu agent aba ari perezida. Ntago kandi umu agent ntago babizwi ko ari we ufinance iyo number officiel, ntago babizwi. Bivuze ngo nujya no gufata sanction ntago zimufatira, kuko ntago azwi cya kabiri ni perezida. Ahubwo abandi bari kuri tele bo babaza muri sanction, ariko mu bijyanye no kudesida gukora parametres z'intambara ntago Biden ari babinyuzaho. Rero Ngoma ngiye ibyo avuga nibyo ndemeranywa nawe ko bitareba M23, birareba uwo Amerika yashinze iyo ntambara. Kandi M23 ari iri kuri tere. Ibyo byo kuri tere nakubwiye ko bari icyuka. None se ubundi ugira ngo buriya Kisekedi avuze ati mureke tugane na M23, cyako biravuga muri media ari byo baganira ibindi. So rero M23 nyine ntago biyireba, kuko ntago yihira intwaro, nta nubwo yikora diplomasi. Ngoma ibyo avuga nibyo ntago bimureba. Ngoma we cyashinzwe no gufesinga sanction zizaturuka muri ibyo bintu, ariko ntago agishwa inama muri ibyo bintu. Nuko ngo Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo, yatangaje ko leta ya Kongo itazigera iganira na M23 cyangwa kwemerera gushyira umuntu wari wose uturutse muri M23 muri FARDC. Kuko avuga ko ibibazo igihugu gifite harimo n'ibikomoka kuba barigeze gukora ibintu bisa n'ibyo ngibyo. Nibyo gushyira, so kubera iki unda adashaka ibiganiro, umva nawe ashyigikiye intambara. Niyo mpamvu navuye ni Kongo ikeneye intambara rwose, irayishaka kugira ngo ibashe gukinagaza abantu bayitesha umutwe. Ahubwo noneho rero Patrick Muyaya ati ntago tuzijya tugirana ibiganiro na M23. Kubera iki? Vuga ngo nimba M23 twamaze kumvikana ko ari Biden akaba ashaka kongera umubare w'ibirombe byibwa. Iyo umaze kuba ufite Shini kubwira ati tuzakuba inyuma, ufite Putin kubwira ati tuzakuba inyuma, bikwemera kuitubwira Biden ko mutazagirana ibiganiro ku birombe byibwa. So ubwo rero nuko nguko bimeze, ntago Biden Kisekedi azamwongera rwose ibirombe ngo byibwe. Gusa nyine Kisekedi nawe ntashaka kubimwima, ahubwo arashaka kumubwira ati ibirombe birahari, ujye uzugure nkuko Shini igura, nkuko nabandi bagiye kujya bagura. Rero nta biganiro byo kwibirombe bihari, nibyo Muyaya barimo aravuga. Ubundi bapanze nta nubwiza urumva kujya bipange haba hari ibiganiro byabayeho. Ubundi ibyo biganiro bibera he? Ko leta ya Kongo ivuga ko itazaganira na M23. Ubundi Biden we icyo ashaka niki, arimo aravuga ati Kisekedi namaze kubona ko kumwaka ibirombe bidashoboka. None rero nimba bitazashoboka, ubu intambara M23 n'iki byose igomba guhagarara. Ariko none ikibazo, Museveni nawe akora risk analysis akavuga ati nibihagarara ubwo ndabangiye. Ubundi Museveni w'ikintu akora aguma kwereka Biden ko ibirombe rwose bazabimuha akaguma akabibona for free. Ariko Biden we yavuye muri ibyo bintu yamaze kubona ko bitashoboka. Rero niyo mpamvu avuga ati ubundi afete n'aya masaha 72 ubundi ni Kenya tubabipropose. Kuko Biden abari muri White House ibintu byawo mukara abarabishinze Kenyatta, kuko ni auditor general w'ibintu Amerika yifuza mu karere. Rero Kenyatta
kwa ko ari ku ruhande ubundi rwa Tshisekedi abwira Amerika ati turabona mwaduha amasaha 72 ki byose tugakinagaza Museveni donc intego ze ntizigerwe kuko n'ubundi Biden yamaze kujya ku ruhande rwa Tshisekedi. Soro gutanga gahenge biri ni favor ya Tshisekedi burya nubwo biri ni favor ya Museveni. Ni muri parametre zo kugwisha Museveni hasi burya. So Museveni wafite imbaraga ki ku buryo Amerika imuvaho ikavuga ati ibintu mbivuyemo na Kongo ariko we kabigumamo. Mbo burya rero ugomba kureba imyaka Museveni amaze ku butegetsi. Si imyaka 40. Ikindi cya kabiri. Aza karere afite abantu benshi ashora mu ntambara nta mubyeyi mubaza ngo abana bacu bagwa he. Nta badepite bamubaza ngo intambara irimo ni iki. Nta seni bimubaza. Donc abasirikare ni materiel akoresha nta muntu wamubwira ngo biki. Rero waravuga ati reka ngumye mbarohe kuko nundi nta wabimbuza kugira ngo umyeneshe umutwe Tshisekedi azemerera amabuye nyasubize basebuja batazankura he ku butegetsi. Niyo mpamvu ubona akiri muri ibyo bintu. Dr. Peter Pham intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Saheli ndetse no mu biyaga bigari bya Afurika yavuze ko Tshisekedi ntacyo atakoze ko Kongo imeze neza kurusha ku bwa Kabila. Ese urabona yarashingiye kuki? Mbo bundi igiye gusuzuma uburyo Tshisekedi ntacyo atakoze ku mugano uwo mugabo burya Kongo hano hambere yarapfuye muri defense. Ikindi cya kabiri yarapfuyeho nuko abantu bari muri leta baharaniraga Sylvie batazi icyo twita etanation. Rero aho hantu Tshisekedi yakozemo za reforme kuko buri muntu wese abibona ko FARDC harimo reforme ndetse ubona ko no mu bakozi ba leta nabo abantu bapakira inda zabo bagabanutse ahubwo harimo abantu nk'aba ministri b'intebe njya mbona ba Jean Pierre Bemba bamuyaya abantu bamaze kumenya ko igihugu ari cyabo ukabonamo baragiharanira. Rero nanjye nemeranywa n'uwo muntu ko Tshisekedi rwose atandukanye na Kabila. Kabila yari umuntu buri mutwe wose w'intwaro umubwira ati twentegare akahita wentegara kandi ibyo ngibyo nibyo bisenya defense y'igihugu. Donc buri kintu cyose wa propose aga Kabila fa kuba udashaka intebe yahitaga kubwira ati fata nawe urye nta kibazo. Tshisekedi rero ni umuntu ureba icyo twita etanation inyungu z'igihugu. Nimba ashaka kubwira ati amabuye na ya Kongo buryo umuntu nta ushaka tuvuga ko ntacyo atakoze. Rutundura ro wumvaga Bemba ro wumvaga donc abantu b'impirimbanyi bavuga bati tuzarwana paka kugeza igihugu gitunganye. Hari abawumvaga ku bwa Kabila. Ese Kabila ugeze wigira wumva ab'impirimbanyi ku birombe. Erega burya Chine na ba Putin baba barabuze umuntu wa Kongo umuntu uyobora Kongo w'impirimbanyi. Meme na Romambre ba Sadek baba barabuze umuntu uyobora Kongo akaza ari impirimbanyi. Baramubonye rero bivuze ngo ntago muzabasha bari abantu. Niyo mpamvu ubona Amerika irimo irashimashima Tshisekedi muhimbaza ngo wakoze neza ngo wagize gute baragira ngo bamujye mu matwi none bya bintu Chine mubwira na Putin amubwira ngo batangiye babiramplus. Kuko burya Amerika ntago ishaka Tshisekedi uri dominated by Chine na Putin. So abadukurikiye mwakoze cyane naho ubutaha. Kananye nshimira abadukurikiye nizere ko tuza gusubira amasaha ari imbere.